t-shirt bisa osun na osun but on say the Ghana na kwaye no odi hu kororo ma hwa yakobo apira e dey na ma odi say omo ye ndisi fo omo ye ndisi fo e dey na ma odi hu ye Ghana ni bia ye ndisi station na e wo ho no frɛ ukọ kobi so mbeka cho say ndisi fo omo so ma drip ni nya adwuma mo ma sesa machines na frikwan sa kwan ni timi ye kwa akosi tachiba na ana no o fa hoba e be sie bua kwa timi sa fa hokọ agogo e kwan abokomadi okay no me ba o mama ya yi machine fresh o mama machine nya adwuma ba bia ayi Supreme Savior Junction so na ho ye sie no mo pai mu ana o se no ye say yeah people e kwan ba bi ko hu people me do bi ayi o mo chesi from o kwan no ho eti kwan nas aba from first na da pampam yes sa kwan no mafa so da sa kwan no na asem na make timbesi SDA Junction kra sa eti sa be pie ma akru and a bag waka old baby na police station I timbesi ayo barras na Pentecost PWC ho e beti si ebu akwa old police station ho mahu sa kwan okay me case studio me say NDC for me ya ba sa asem we ye kwa hwe medical amatie fo nyina anya ne okay asem a me nu yayi kan ayemfu okay mango be that out then Ghana fo ye tene say osi ba bi kura onye hwe asem nu nuro dansa na aja asem kesi ba ready eduru ba bi oso aba wati makado ususu say Ghana fo minim se o nya ba men ka say Ghana fo me say NDC for Ghana fo say abunya me ba minim se what ya ani me gidi se what ya enye pe the difference wo me say Ghana me say omo NDC me say omo NDC for asem we nyintum NDC ya passe ye be ma kumase ya tumpon ye be siesie kumase eti nya de se NDC ni bia be si trip for kwan se omu nya aduma e ka ye kona ki ya kumase kwan nyina aye gat test agugu mantem wa kumase ayefe eno na yewura John Dramani Mahama obeye e de ahye yewura ni munya eti asem we de menyi ni se NDC ni bia be kwa kosto okay e betimi asi say NDC for betimi so aba so say bia na nya omo e bi kram VP for na ye de agu ye ni mu ase enti ye hwehwem ti na kaminu an omo ye de agu NDC for ni ase the medical kan so Reverend Sitem we de na mesre na kasa no manemra kese mesre ne so nya on se mfitiase no se obesre na ye team ye akwa ye hwehwem na ya asem bi a wate a wode obi die be me se ade ne wo hwe but wan hwe nru okay di mimi susu se na we de on tia se on susu fanye NDC oso ohun yi o no ono nim no osi ohun guys bi but yes ashase na na yo ni what to kwan ayo no we no wan say asem na make no kan nyame ba papa wa unim se sa kwan no de bia me ba na na wase ntime kwan no me hu so moye no na yo de na me de oh interest ntime kodi dwuma de bi wo sintre so okay me ba no masesa machine enti ka mu na me bi sa driver ni say ade na machine no o mas ana o say guys bia no mo te pick up because me consume so na guys na te pick up okay ana na guy ba kon so na ni kire kwan so timoto so ana mo de no timoto no so ka say o mo bo bi din na din no man capture ni no so koto say nipa no obahwe na som bia wo de amesi asema making can also assembly member e wo ho ye betima pen number na afre na busa no said the mekan if I'm alleging say omunye NDC for I will tract if some NDC for we all bear the birth truth okay until then no yes okay until then no you can say we NDC for alleged are you who the moye ye wo o ma emu ha ye NDC ma for man abo until then you nana Matewa o de gitum sa ma NDC violence free political okay yeni komona ne Jacob udi aban nti ye be di afiri so se bebre omonte ma panisi by 2026 obe increase ma na no wa hia fa hia kosi hia ye hu hwe obae no e ma no the ministers kraba ye hu bebre wo mu e ma yi kitwa bi ba ko mienu bi point ahafo e na him biem etuetua mu maako eti akosi de ba de a mutala no na mode no kope mode oba na ekoje akonwa na beka ho ana se eno ye hwan ya and other issues and also so kaka ho ni nyina emu dia opese Jacob udi ehon komo efri bia but I think say we interest
ewo baakum IGP ose brantie no waye krado wabo o no de omoko na sa hin na nsen se na ye ono na ewo so nyono a baaku ye bayi ye buru nkrofo yi omo sa de camera si omo ho so se omo de omo aba omo pointing nkrofo bi omo abronye ni Katakyie Fie omo na no omo pe wo omo besi ne hwan ne ya chi ni kurom ha enti oman no ba ni se amaya na onyame ba bra mechi ya okay for 90 point machi ya wa mu okay machi ya mi nua me ne na hia na de yetin se be a sha se fie se na by election ko ye but ma wano nye de kakra ma na se da be betumi ma wadaro ma why recently yeah ye kai mu aye koto flow na it was free and fair. Unyame ba obedi dance here say apart from how akumsia me ni dance here obedi adi say apart from how akumsia incidents kakra eto nsese kesi isi here election yanti ya I had ya obe apart from how akumsia incidents na and watching ye tete bebre see election no sa near market okay it's bound I know na menti asie tenti na me bisa to the manim ko me na ho odi na okay how akumsi die ya wo ka say police ye de o se wo ye bia sao yo so ye bia wo ye onu amu kro no wo ogidie wo police mu a eye den na oboaboa na ho say how akumsi is not my topic this morning but the general issue no they say asem kakra e wo ho wo election a ye ko no and say ye police through a dialogue or the parties of a veteran ma hwe kwan on be fa so be guarantee security ama obi a o bad go beto na ba menua ka ba na ye kwoto mi kokromoti ma me ko kan to kwa bi wo e kwa onyame ba na me pem to ma no menua na me pem bani wo ye hia ye no a ye dwene asomdwe abua no MPP ye omu youth organizer okay can claim on the umbe protect you how do you na me ba unni police unni army they na dey protect you on ground o chire mu se de esi wo ahanti ombe bo omo so ho ban se nipa timi bo omo nipa onye security etimi bo wa so ho ban na mba ana 5,000 policemen on the ground akotiankwa on that day pompoto aba 5,000 policemen etimi guarantee akotiankwa election say bia said de na 10 and 5 ekwo ya omo anya hwe no 5,000 kura ko no mo nya hwe omo nya hwe oh be unyame ba adam di kan asem bi wa say how akunkum sin entokwa esi ya edi oye ne ba ya yempese e be ko violence there obi aka setia ye nya data force man ba bon ten be ka say MPP for you so madam pe wo me kan afidi it could be say one of them and a bed down and how do you know the investigation the boys na na camera ni mu ni ade no mo ye data force for ni bia wo susu say e bit my bia hey what show so we NDD this as at now obi an jimi fa sense ne bo say omo take how akunsi until the police do report beba enti there is a possibility say how akunsi ya use boys power anti omoka omadi bonesem edo mo bully amanfo a want you mo ka data force na akuku ba bon te kan eti sa you know dandam sem na one BP mo no munyai onyame ba he ye pe election a ye violence free e wo gan na ha happen the most peaceful election in this country okay 2026 one na wa ban so one na ti akunya so ye wura John Dramani Mahama na ti akunya Olusu election solid peacefully adoma yewura akufado man be paso ye hwe omaya ba kwasem semu a ye pe elections a nipa wu mu a eye 2020 shoot and kill 6 2024 6 me kase me build a point onyame ba de wo hu be bia me building a point nana eti yen NDC for there yen NDDC for ye violence free election okay
Tama yewu ana yewura John Dramani Mahama enam so ne asomdue hene ene nante ye ntino e ohwe ne 2012 2016 a oyo ne bia ni wa see wo Ghana ha 2016 even fly kura ni wa umoja guye 2016 sir the most peaceful election country and say kunu hospital man here 2024 must eh fix I just say mo pese mo di yede oh 18 wonya me ba said ye misi kire no and this for the yaje atum say police for hyehyɛ ya o di ku akwan so ama ya to aba no ye fo aso ko mo na tumi 1992 constitution e ma wo tumi say o mo ban na ye di ye ni force bia ye di wo mo ba ye best say ye nua no MPP kon say parents ye nyin free o na akwati ya seat no enyi o mo dia and this ya transfer 4 times and o ma transfer 5 ye fa wo ya kan ho na ye fa 5 okay it a done deal bibia ni we betima survive MPP on akwati nothing okay it no ma sha ase ye jandam ne I was listening to propaganda bi wa na mbese be kan radio so nyame ba o say wa bo ho ban me am se me ma police for abo me police for ban na mbebo no say one the police here ya ko shia mena omo ye armed no mo eti hemfo ususu say one say sometimes some you twa bi dia and dance it could be say MPP for na eboaboa won ho asie for the election day no which is so bad eti ye besere ye nuanom MPP for no okay eni ma bi say ba ye na wi o ho na hwa da issue na me nko na bread hotel few minutes you John aye the mompai say okay e kebeti mi abros okay be dey me hu ni say baby a oman na ekro de bia na me ka say agro be da sefira no po se se na wo onyame ba se dey percentage na wo form kra okay kra form sa na me form die bi ngu anse de bia be hihim enya ne sa some mo say you tamale central no ba na o mo de ne contest ya na ye done deal okay MP tani be proposed okay on ye na me kire ne say ya na me ka bibi say so wo sika wo fi na onua ba na onua ba ma wo a baby o man you kro akutu we will be reason that okay also ba kwa wa ya constitution the custom you know be man okay ba no ya wuti Mike no what's that and a man no majority of them no wa ba and am so mo na nyensen a wo so me nko no tete okay ninti no ya no mo dwene Jacob famisi wo hono mansa nana nyame deal with the issues I mame and tackle issue we are manual raising them about women affirmative action na me mpon san mako akwetia tame it will free house wako akwetia o kan sem bi na after Abrikumanov election okay police wa menya ntie se o maye arrest okay na menim se arrest no maye no o may indict or o may relate sa arrest nimu ba ko nipa ba ko po se o delta force anase invisible force near okay menu Jacob tie ka se how akum se ntua delta force go for another big challenge okay edi entra se yese ma wa abadaye and se man so eteki up leadership mantle eboa na ye maami a wokoka affirmative action wo se ye hwese ye wura John Dramani Mahama 2016 adaje se 2016 asa esi e no said the nebusa the ministers oko cabinet 2026 o hwe ne cabinet o woni pa 19 as the cabinet ministers the mududu was saying yema which is true it's very bad even the ministers about say mo ministers say 50 and 60 the ministers now how many of them and yema Senator Munyina ho ya mo appointment the best e ma de okay and now one thing so ne say e ma no so no
they have to build themselves. They should build themselves. They should have the confidence and the boldness. By at times, no, they have built themselves. They have the capacity. Holding the leadership mantle, no. Yana the acrimony, the name calling associated with it, no. And then be brain, no. Intimate ma forward. Say, yeah, maybe pretty to me be say, because in him say, yeah, Maya, or many more politics, and someone. Tanya can form who I mean to me can be war if you gave so. And tia mamma can be so in your pepane say, almost over back or when him say, we are coming to the front line politics and I said the leadership front line, and more money of pepano ember. Neanso ya me mani bi susu ya ready for. Ye ready for to the stand say pese e ma oba di bra. Ye pese e de ne fa kwan bi so. Ansan ya ma odi bra no. Se nipa no e qualifier. Why don't we give it to the person? Than say, you want to take sexual advancements. Nana who ya be real. Sexual advancement and ye best say affirmative action na nana do dan kwaku fuado ni yewura Dr. Mahmoud Bawumia penso ye jutum said at least 30% of our leadership na dey I say the mama na yen say ye be chemu kinani aye na ayi akwatia. Okay. Yes, ye wahunu bi da no anasa dia ai wo waka ne da no ohunu sunsun a osuru yenim je si wa Manoff. Okay. And MPP in Gaza the Delta Force anasa invisible force anasa the trio ananyan ana ensekan ekoho. Yes, we are protecting ourselves by our bare hands. We have confidence in the police. Say police never discharging its security duty. But obi nkojina wo say abrente wa bi bebo no so behwe ne hands o mebo ne sa no fa ne huni. Ye no ne ade a ebia na Salam Mustafa wo kan ho asem. But yenim akwatia insensem. Okay. Akwatia is a hot seat. Ohwa my fan says since 1992 MPP a produce 5 parliamentary candidates and I say MPs now. NDC I'm a 4. 6. Kumika was 6. Fine. 11 times. MPP almost 6. Kumika and now MPP NDC woman 5. Omo de ba ko kra the two de no kra na ye yan kwa ye boko tie na we say him. Tie no ko di ha na say. Let's do the thing in a level playing field. Yema the electorate to decide. Okay. I don't like elections the violence elections adwenkyere. Why na mesusu say okodi manim o yema representative our parliament obetima boa. Na say mo ba kwa kobo mo ho obi abo ne ho ban de na obi abo ne ho ban ye. Dabi o tie. Dabi obi abo ne ho ban with your bare hands no. Wa abo ho ban, wa abo ko bi abo ho ban na police ye omadwuma. Police ye omadwuma. Batiment biem say you say yare na ema ntimi nko bi ma. Yen pe kwan ye de be fa so than the by elections say hwew. NDC mpanyimfo nyina akogu akwatia. MPP so mpanyimfo nyina akogu akwatia. And the police is releasing 5,000 policemen. Yenim kai wo ho. All the security apparatus nyina de kwa akwatia. Eyo man ne e bonika. Yempe kwan bi e be fa so a sese bi obibi ni obi wo parliament na bibi ni wo free mu ana wotimi ko parliament ye de be fa so dan say sa de we de koso a tembia na de maabo ewuo sekantwe etwio atwetwe na eba ye be sere ye ma akwati anya di at the end of the day no by the close of elections no any kwan say you record any violence incident bia we are Ghana ya passes our stage no ya passes our stage. Okay. Right. Nana meda se Katakyie ntipona na FM AMANSAN the Rosso ena wasugua utie no anopei eno meba ma reverend abewie kra na emu anopei no ansana meba na meko omo hotel to na fi reverend asan bewie me fa nko St. Louis Ventures me pa chotie anopei ne yakwaje phones papa e wo St. Louis Ventures ene na accessories phones ene na accessories there e St. Louis Ventures ne yakwa kwaje bie. Yesi o manfo nyina mra metu bi nkoton ya bia prono mu ato ho betu bi ne kokoton u betu akoton no
na wo so wonya wo mfa so eti wo pɛ Samsung LG ɛyɛ Techno iPhone type bia Pro Max ene de kaka ho ni nyina wo benya bi type bia ne ni Pro Max ene ni Pro ni nyina wo benya bi ɛwɔ hɔ phone covers chargers airpods ɛna headsets laptops ɛna home appliances nyina fridges ne nyina wo benya bi wɔ St. Louis Ventures aso ɛyɛ ɛnya agudie bra ne betu bi kokoton se phones na opo chargers na opo niam biara wo hia CCTV ne de keka ho nyina air conditions eye St. Louis Ventures ena yache e de aboyebo na tie ye shop no kese ba ko won kawe ye ne ahemfie no ye wa ahemfie kwa no so ho no ma ye ne eye drugstore no edi animhwe e wo ho pa ba ko so e wo agogoso nyina hini kwa no so agogoso nyina hini kwa no so ho ye ne be man kwan chop bar ene di animhwe na kesepa no so won kawe Adom House wo ho na CEO na nkasa wo Adom House wo ne yesa repair phones ni nyina bi yakofa China no de aba ho ya repair phones ni nyina bi kama o how bi ama ho na St. Louis hardware ne yakofa band ye se fan chance na kala opebra na ye ntwa ma wo eye tiawa na ye twa so de ama wa ba bia opese ye de kɔ ne ye de kɔ free e de ama ye nye wo kapreba na de tie ne yesi wo ye fie wura wo sika nso wasi wo da wi opese ye bosso ba wa mbacho bra yenye nhyehyɛ ne tua ne nkakra wai ai so ye be ye nhyehyɛ no watua ne nkakra eno ye St. Louis Ventures umpewe ya minim de wankasa opese wo pe bie mu abrabom fresi wo sesia na yen supply bi mfa mawo 0241 90 7600 0241 90 and this focus on election jandam sema dem fanye but ya is known as Diamond. Okay. And this focus on say be farmer na fan and okay. And this yeah. Right. Ana ye Ghana fo nyina ne wona etie Katakyie enti nice munya reshi mo ye wura demonstrate ama Ghana fo nyina ehu say papa no ye violence violence die ne no enti ado anwoma so den a mamu mu no also so violence. I see. Enti nya de so obetena wo ama bibi asi wo ana ye wura yo honu ahye ye bo say obe make sure say if you want the panel kura show hu wura kwakwati da police yere what go washas ye. This is what ayana me demonstrate said the police must be proactive. What demonstrate said they are on grounds are obe make sure say as the individual as any property. Okay. And kofi o mati wo mu kura kire say omo wo grounds are omo ye adwuma e de asom o man Ghana ti enya gidie wo police fo eye nua MPP nya gidie na se de etie bia no seat no makato wo ye NDC ya dada yen to aba ni wie na NDC na chi asoso ba election bia no twema ngo bia just out nya right achi ya wo the holidays nya na ya ba na wi bebe tia o ma we shu we teja o mu lazy o babo okay ayen samra pa onya mi shira o bi all right 90.9 Minia Jacob J no na pour me akwati ebesre ya na at times ohwe by elections na enyo mo ye dominant in the areas na na ekunu ona efiri baby akon na de ntokwa no ekọ ye besre and na menu aneka say police fire arrest the arrests that have been made people are they have their own guns which is lances. Okay. They don't know why Katakyie is known for diamond even one Chinese need back cried account and among China police for lances personal lances are in connection to election ayo mo ade omudi du omujuma wo
akotia ɛhɔ da nye abato ne yɛkɔto ne ntira nti me entumfuturu mu amanfo ani sɛ abato ne yɛkɔto no na obi di tu akɔ hɔ da bi anya sa okay afi so second second no na me yentina me kan sa no the way amanfo bebre akogu hɔ no ye na tension eba hɔ no ɔho ki ya won hyehyɛ wɔ hɔ sabio obi afiri mu wɔ MPP ni a you heard the margin of vote ni nyina na say ye mra na ye de sa ne mani nyina ato ho margin of vote at the previous election bi onya ya nipa no MPP for big jai any of them who emerges as winner esie nyina ye kai nipa na chi ni NDC de kohwe ni te ye hya ase ni ye keka nsem a you give the NDC missile say omofanye de entomoye ye besre omo kasama the various aspirants no any aspirants na bi nsoso kasa ni bi wo ho a wo de wadwen o say o meka but sabio kasa ye wo kasa ye kan wo bedwam ne wo kasa ye kan wo dem asem na wo kan wan kan dem bedwam na kan so ni party fo na edi nkomo de na so cameras you so enam social media edu kasa me ni party fo na edi nkomo wo dem na free ho ubo anya dem nkomo ye besre na ye nyina ye nya abotre na at the end of 31st emvaso bi kroye de enkoto aba okoto aba wia tena ba bi kom na firi ho kra na ko ba bi ekobe kopo oduma pa bi de eto aso na me pene se bibia totoja obi anya eye MPP nya e o man kro na remu e na ode ba e na NDC nya so a e o man kro na mu